Pemirsa pebuat ring kewentenan teknologi cloud, anggen nincapang skalabilitas data center konvensional, kewikanin Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Diskominfos Provinsi Bali. Napi malih ring masan pandemi COVID-19 kadimangkin, Diskominfos Bali muatang pemargi, nincapang layanan publik oleh pegawai sani mekarya saking jero antuk ngutamayang efisiensi. Sejroning ngeniang program Bali Smart Island, Diskominfos Provinsi Bali nganggen Amazon Web Services AWS pinakes saning nyiagayang cloud. Kauningin wenten tatiga kawigunan AWS inggih punika nyiagayang ayahan sane diglis ring pemargin nyane miwah PSU Go wantah naur layanan sane kaanggen. Kepala Seksi Aplikasi Informatika Diskominfos Provinsi Bali Igusti Ngurah Puspa Udiana Mausang kapilih nyane AWS puniki sangkaning nyelehin saking pemargin sedurung nyane. Napi malih AWS madue keunggulan layanan pelanggan, skalabilitas miwah nyiagayang solusi terintegrasi. Manut dane melarapan ngangge cloud AWS side ngelimbahkang aplikasi-aplikasi sane mawasana ring kahuripan krama Bali. Dados nyane wenten sialikur aplikasi sane kalimbakang. Tios punika akeh aplikasi kritikal duen Pemprov Bali sane taler kantun kalimbaka nganggen nyokong AWS minekadi sistem sensus desa adat, sistem monitoring oksigen fasilitas kesehatan, sistem manajemen aset, sistem Bali Satu Data, pameran virtual miwah Bali Media Center. Asa punika taler kawigunan infrastruktur anggen genah solusi kantor virtual tur sepisanan nincapang skalabilitas sistem tatkala kaanggen oleh samian PNS ring wewidangan pemerintahan Provinsi Bali. Winata Bali Pos nguningaya.